Wan minum apa? Mau aja mepet ya. Wan cenarian apa yang mana di sandian biasanya kita ra? Wan main aman tuh. Nah tuh ya kasih sandina? Rahasia. Bener tuh? Bener tuh sama cigan koret kain tuh ya? Bener kata sandina mah rahasia. Sia. Aing pembaturan sia bang. Koret sama. Mencek kurang dia biar rahasia. Naon? Rahasia kata sandina teh. Sama koret tuh amun koret ke ulang kelas gituan carana. Ai bener rahasia. Subrek acan, subrek galak. Yang subrek tuh. Ya subscribe. Woi, subscribe bola woi. Udah woi. Yo coba woi ulang buka. RAASPYA. Tuh, buka dulu. Oh, ngus balik. Pan bete karek nepi. Balik. Baik. Orang selilat ramaian. Goblok teh, nyeri atuh. Nyeri situ. Sia naon kain koret sama. Baik tuh. Ayo atuh. Kunci tadi cik syarek balik. Apa? Kepikiran geus lila urang teh tara main, hayang main urang teh. Download sorangan. Anjing pelit sama kain teh. Pelit. Siapa masa eta teh? Siapa pernah butuh kain teh? Pokoknya. Mau buka. Ini kata sandina naon tuh? Rahasia. Bener tuh. Bener. Wan ingin apa ya? Main F. Iya naon? Carana wan. Ai bener rahasia. Bebe urang selilat ramaian. Goblok sia. Goblok be, sia kunaon? Teu naon? Goblok teh anjing. Kejeng anjing di mana? Siapa pernah butuh kain teh?